Čestitam predsjedniku Republike na pobjedi, iako smatram da je ta pobjeda jako jadna, onako jako ponizna. Jer kada saberem sve medije koji su radili isključivo samo za njegovu stranku, kada saberem sve ljude iz javnih preduzeća koji su morali useljeni da sednu u autobuse, da idu na mitinge, onda su morali da izađu na glasanje da ne bi dobili otkaze. Privatne firme koje moraju da obezbede sigurne glasove, kako im ne bi sutra inspekcija došla na vrata. Kada čujem rečenicu bilo kog čovjeka iz te stranke, narod je prepoznao naše rezultate, a sami znaju kako se s njima postupa i kako se izmanipulisano. Mogu da kažem svoje mišljenje sada koje imam, a vreme će pokazati jesam li ja bio pravo ili nisam. A to je da je Aleksandar Vučić, kako on voli da kaže istorijski, najveći manipulator svih vremena, jednog državnika koji je postojao ikada ide na svijet. Sada moram da ustanem, da se prekrstim i da kažem neka mi je Bog u pomoć, braćo i sestre.